Pet kini na kia so kuwa palat banbut yang asya Beli ya pi barok pi pelok depek ya channel jonga dia menta jan miet ngalak don sya ngawan pen up ru pen up dok beli dah kini ki bang cek pen up ru seseno dia ngaso tenat dah bang adon sya ru kabak kuit kabariet kabak kuit bah ti ngiwan pen up menta kanit ya lasai peding saban wan sim ya kanu taru lah kingat nen dia menta ngan pen up ru no kita kini kikun jonga ngayawan lang bati teki bang kede kasih syuti takadau kisu kuak banwan pen apru bat nga teki layanang baha bro arngun dengan sapen iya pi mentangan nang pen apru ini siap nam. Perlok kini kikun jonga kini kijat sangriang kini kikun kajonga ti don badon lang bat kini haye ngasengan bah tikin ini di kongkong ini di bibi kini kibasak bat ngasasno hai abjang nam subscribe mai pi bara jung mentah lenti ngilalik pai sayang mentah ngilak don halenti balik pai sayang baik ketika kejak sini isa tang malu malah ini ji ha gon tu gon ini orang good morning ya pi baro ki perlok ki bape ya ka channel jonga dang setiap ngilak po sya ini wan sim ya karu bapen abdo don ki bangat don ki bangat dia mentah ngek ya set ya klan banget yang set baham kadang setiap ngilak po sya bat kini kikun jonga ini ikun jonga so tenat bat sengu pengap kadang setiap ngilak po ngiyo ya ka air ka bakut jing im hanong penong kalong ka basobang ha orang step lah po siya gigi wan kiwa bon na aduh jangan yuk si bunanang nih ane lah jandak siru ane ringan nah kong tu
kan. Minta dulu. Ini udah uding kalau dal di purpu ang tanat ini da hukum uni ang kisah po orang stem orang li orang ping ibu nak kajang Nani. mentangil adon halenti benlenyok sayang pa ini inokit ru sedian pikat ham dolun dotli ini tak dot tli sudah hani dot tli berit nang takat ham simprong bat dolun tengah stang ban siat no kini di antangan ayum penyang tala ikum penyang sate bupiat ya tere de hani ngan siat hang dia ngan siat tang ni udok kapulun dia simprong mata ini kitam badok teli dering sampun ai kum ni mah ai kum tu cok mari kendian te ka umpeniang kala long mentap dia ngan aino yu piak ai gọi thấy không dalam kan saupiak saya nak ulah terpat ulah terpat dengan tang soy ulah terpat upiat ulah saw basyat hading ong kakeloy bah dasyat hagas kakam slem dia mentangan ayu penrai siap bah basyong hajan ding senrai tang babarabor hidasyat hading kajentak kakambang pania ka basyat hagas ngatrai piru piatip bahaya kata dengan ada don sesino ngaso tenat hiban syat haga kading dengan pek no yu uni urun sun using an ai biasa kendian kani kajing syat kalong kabasem pel baham dan kam ai atau dia mentap dia makani kajing syok jonga kala long kala jan rengat dia mentangan pek no so yu dolun dia mentakas ngile ngayok sibun bahado teli meno ngayok kan dia mentap dia ngayok sikit ha
Ajong tapong ko. Sit ha, te. Ngala dem ai lut baro khoi tem ta pede ngan ai stang umulu kat ban bang. Ngan ai mulu kat ban bang. Ngan ai arsha mot hang ne. Te hang ne la da set ya kan ngin ju ai umra. Lamar tang na ka jong ka do lun do kha hang tu em kala mi te tang la rangat ka tu ka jenta kala long. Ndala ai ka belak no. Ai jong tak tiếng tangan tap no sebab ni di dohnia ubangat tungi harut iyeng na sotrat bangan rio ni dohnia namar uni dohnia ubang abang ba bani uto dohnia dekar ubadi hayo uni ubang sotrat te mentai uni ngan ot rit haswa ban ra ketika jenta ngan satep tang sipang ngan sarano ngalas ep hipuk baka klut kading ini kadepay kabangay it bahaya kan kadepay te kalong yong kumtay na marba ngadang sudep sebor biang ong te kampat rekyang tala rekyang ke iuba itna pa ngadking swa kajin tak jom kala along lar ngakem ai umra lemar ka kala asmi benini dengan tep la ini udhon ya dengan syuting malu malate along ibang na yang perlu Blesi bun ya pi barok ki perlok ki bapek ya ka channel jonga tengah ai ku be kerpang ro na benta itu ki perlok ki bapek kuma ya ka channel jonga de semoga kersan yang ada kabalai bersubscribe de ngangai episode na ya katu karukom share jonga berkumju ya katu kabangali pun apa bu bangajini bangai mo barokai de perlok saya komen like de semoga pandang ya kersan yang anak kapor kublesibun ya kilang baro yang tenang ya kersan yang kublesibun ya kilang